inja imahio yele bizarre smare kumbiala ashe ena wono mai ya via NZEMA Today TV ne azo emede mahalo vre ewulamo ahemfo na ba wo NZEMA menzene no amuara yele bizarre kumbiala ashe ena wono mai ya haya ho moara ya bo ya wura suazo nze ezuazo ne ade die engba vre ngba imama ba wo ezua more NZEMA ezua mazura ya boya wura noa ne de die beda ko benne anza ben ro a edwake na yava ya do plepele ni azo orua enyu hore one ye avuya mo gwazo bere dira ngre dwake ne mena one yi ekune ngre dwake yele yafa ya brebe enna ya rodo jimani ala ye ite gwazura la na ye ngbasa mo ye gwazo ye te die mani ni aro a ya bia vane NZEMA avuya one NZEMA enyu hore la yasa ye mame panyiro kom ezia ngazo or sahene kon wo suwane bie azomo ye ngabozo na suwane duma emom yasa hanra okoda kon ose onne ofane zahai bodane mo yelai yefa yeba epekpere ehye azora e mame ahe eya akpakene rado na onke bodane me bia dunyuna nu aboni e kan wo edwaka me de ntakwa ka bia baske kundum ni na wura me ne bia na da obi a yedi oye krama na wura kundum ye rira obo mare ne ahunzo iya krama kpare ma ro ne ma na bia gari ba ran abunke angba kundum ni kezuma ye krama tinde ma hura bia ka zuazua bia na bezuka baske na bonwi kezuma ye boya kan kezuma ye si agore ye ngban ma tufu hire ne na na mo kezuma ba gari ma kundum ni ye krama se ayo biara zu biara zo ka ba ne ya baske kundum na baba bezuka bi na ba ye zana etakpa na jima mara ane ekune yetebogwanu ni rete die NZEMA mamuara be adwane mafane enyi wore one kundum avuyane ahu edwakala ene yesa yedi makon so obi ahire ya adwane abia vane za abodane kama ye yedo ikunia eja nkachara ahe eya akpakani nyama na oduma abafra makabana ayebua mevia na avuya mo eri ene evrela oye ma nkandon kuriyere eyekun mari oma de bibi anokun dobo e va mai ngba va anko basa bi enze bi ama oma ayebu nkundumini avuya no hozo oma oye azonjoli oma gidigidi bi ama avuya bi ekonoko kanze enoko edikenza kundumi no hokwa zo ana ofo ma eden ngba vro mo na basa bi ama anka avuya mo duye wale eden zema evre ye ofoma eda ye vuya ne it is a vuya zo adwua dike ye kun yere na basa bi a ema yewu bi an ko totoboe ti ndam de chimo mele me fa me kan yo eja ye bala wase do ne ala se kira o ke eyobodi ne yenzo ne ya do wa ho ima ye adoma ho zo kpara anke de betimo mele kan ke imeti adoma ho zo la ko yere igede bi na azunjere ba na basa bi ama anke avuye lady mo nazi bi nyene tantan don na sisi na kezime dukundum krama jelen na azunjere ega na kakra yewo yedonwa nunu a nyamre bala ya asike da bi an ko hozo of mai edema ye bala wase do ne ala nyamre ejira era wase to jimane azo wom kamo yetebo egwani no ne rete die NZEMA mo anwana za yesa ye ma ko mo ya na bi ya azuzu NZEMA ko yare anze NZEMA avuya ne anwudwakala ye mala ye yetebonu ana mediema ahe ayo akpakani no nyamadu nkwacha ka be from Oma Garis yo na duzu dwaka bo aha wa vana za abodane kama bi yadunu duzu dwaka bo aha wa vana hora NZEMA kundum ye dwaka ma ha ma vana hora ona me kundum me ye lila mame atonbo e de ngome ne an bia oyare ahamka ndon ala ahenfu bebebre gare ahenfu ndon ala gare ye basa biara no kun anzi oyare krama mo beziba mo yare krama imuti amna ke atonbo de ne ye oyame ahumka mo medina bedwom maha behre biara ama biara adibia yo ye bala wase don ala ye die mane o se atonbo e de ne ya ye ahumka ye bala ya se don ala ye da basi NZEMA today, NZEMA today, NZEMA today.
edwaka ngbale suo no ehia tim le Cavos Manlin biala ke ohozo na odoa NZEMA today